Selam. Of, taşkın o kulübümün gidiyorum. Ayaklarım aldım. Kulübüm batıp bitmiş. Çürüyorum ya orayı. Ay yanıma ay basma. Ben sizi su verdim. Tamam. Yo, maaşsız koymanı ağzımdan su akmadır kaç. Ana o niye bir kulüp oluyor mu? Yo, bak kötüleş. Zaman gidiyor. Bana göre kötü havalı. Bana kıyımları kazanmam. Çünkü yaptı. Evet, kazanacak mı? Bir de kötü alsanız alabilir misin? What the fuck? Vay be. Kimin böyle bir olsa da acaba kaçasın? Kirelim istiyorum. Kaçacağız. Da beraber mi olalım? Kirelim istiyorum. Onda yo maya. Tamam. Aman ağır tuzlu suyu koydum koy. Ya tez mağan kuyruk gerekiniz. Ya maya. Tek necerde bir suma bir dike olmasam bir çıkıyor su içmesem. Kuyrugum. Kuyrugum bittim. Kuyrugum suya batıp gitkince verir. Ben bu motorun birini Avustralya tura gelip bırak. Kafanı satıp sütüp kuyruktum işin. Jasa bulanma bilmem neyiz. Bırakma kafanı da demekin. Naptır neyiz bunu satmaya koyam. Koyayım. Ana bir kuyrugum ne bupta. Son alıp gerekiniz. Magazinge varıp. Bütün nehtan açtı. Bir su alıp o ben nasıl aldım biliyorum. Yine gaz alın. Gaz almadan ne olayım? Koyun. Ben tövbesini çıkar alalım. Koydum ben. Akşasını bir yer koydum. Yiyince bilmeyeyim ne istediğimde. Bana yerde hiç kandık. Can yok koydu. Hiç kim yok buna yerde boldu keti vereyim onda. Kavanga barayım ben. Necede birden gidip vermeyken kuyruş. Tek şurayı bunlar gidip. Korkusuna kavan ebedimi kavan ekin. Ataksın bağın gün çeti takıtken koy. Çota yiyin. Kuğan ski koydum. Çotam sonda koydum. Aynen suut najerge toktap şu olayış. Najerge korktu parko fat koyayım. Kettik. Yo maya korkumunda koyu gerek. Korktu bu koyu gerek. Korktu o şirge bu koyayım ba. Jeret koya salayım. Oş su dişi olmuş. Şivalım kaçıyor da kıştı oldu ya maya kolegim bilye valla hiçbir bilyegim yoktur. Sınmış bilmem en kosul turan gizi bilye valı gerek kal. Kendilerime kalay velitmem de. O kuanışta mı? Deyip bile koyamadık. Su dişi var mı? Mısır şeyler kayda mısır. Şimdi kolegime salasayın. Tekrar ko'rib neyiz yaxshi ekan. Nexta aralab ko'rmasam ko'ligimni ana yerga borib qo'yay nepsi. Ana yerga qo'yga bo'lmaydi neyiz. Tek nayag'ini qo'ying ko'rdi. Endi kiltni o'shib qo'yamiz. Bari o'shibli. Svetni o'shib qo'ying. Bo'ldi o'shib qo'yamiz svetni. Светн брагуш будем блайгок коюн ба. Жари дослай коюн ба. Жайт кичкене булай артка карай коюн. Болуп тура берсин.
Биле алайыншы тағы бір. Ақыры жаман болды, бір кішкене билемегенге де көп болған шығар уж. Бір билеп алайын мен. Так. Болды мен қазір көлігім ойбай не істеп кетті. Болды. Ой, не істеп кеттім мен. Өзім көре алмай қалдым ғой. Свет өшіп қалды. От алдырайын. От алып тұр. Асқа жүргізу керек. Қазір светін өшіп тұр ма? Жоқ. Шандыру өшіру болды. Жүру керек. Дрифтер секілді. Ойбай. Болды, үйге бара берейін. Так. Үйге бару керек маған негізі. Мына біреу көлікті, енді менің көлігім бұл енді. Енді мен көлігімде болды, енді бір каван тауым, елім вагис тауып алғансын қатық каванчик. Жарнамаға. Мына жерден поворотқа бұрылайын ба? Так, барып алайын, анау менің. Так, мен айтпақшы анау қасуға звондап көрейін ба? Жоқ, соткамда су атып соң. Соткам суға батып кетіп, сол істемейді енді. Істемейді, мына көліктің астына бензин ағып жатыр ма? Что-то сондай болып жатыр. Қойып алайын ба? Қойып алайын, осы жаққа болай. Қойып алайын. Мына көлікті қаққа қойсам болады. Что-то мен көлікті бір жаққа қойып қою керек. Түшіне? Оқып көрейінші жазуын. Так, жөндейтін орталық дедім. Машина жөндейді ғой что-то. Қайыққа қойсам болады? Мына жерге бола ма екен, Болады, негізін аяққа. Ойбай. Мұнда деген қазір артқа поворотқа ма? Білмеймін, точно осы жаққа қойсам бола ма екен, әлде осам екен біреулер. Так, көлігім жөндеп алайын, ақыры жөндейтін орталыққа енді өзім жөндеп алайын. Бірақ енді сұрақ көру керек негіз. Жарайды болды, кете берейін. Енді бірақ бұлай қарай кету керек еді. Бұлай кету... Ойбай, көлігімді осы жерге қойып қойайын ба? Негіз түшіне кітап беруші еді ғой, анандай бір бос дегендер. Бірақ маған ондай ештеңкелер бүйтіп берген жоқ. Что-то біреуге звондау керек сияқты. Алло, косой. Не болды? Алло, не болды? Жоқ, келе алмайын, мен қазір көлігім жөндейін деген. Айтпақшы. Бірден сөйлесіп кетті ғой, бір қызық болдық. Көліктің бір ауаны көрмесек болмайтын сияқты. Келесі бөлім шықсын десеңіздер 200 лайк.